Reka mbere yuko dusoza tubanze tugaruke ku byaranze iyi tariki turiho ya mbere Ukuboza mu myaka igiye itandukanye. Turi ku itariki ya mbere Ukuboza 2025. Ni umunsi wa 334 mu minsi igize umwaka, bivuze ko hasigaye iminsi 31 gusa ngo uyu mwaka ugere ku musozo. Uyu ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya sida. Uyu munsi washyizweho mu mwaka w'1988. Dore ibi ni bimwe twababwira mu byaranze uyu munsi mu mateka, aho mu 1923 abantu ibihumbi 140 bishwe n'umutingito mu Buyapani, naho mu 1963 muri iki gihe cy'impera z'umwaka mu Rwanda hishwe abatutsi bagera ku bihumbi 20 nyuma y'ibitero umutwe w'inyenzi wari wagabye, ndetse hagati mu mwaka w'1960 Loni yatangaje ko icya kabiri cy'abatutsi bose bari barahunze. Naho muri 2000 Vincent Fox yarahiriye kuyobora Mexique. Iyi ndahiro ayitanga kuri itariki ya mbere Ukuboza muri uyu mwaka w'2000. Naho 2006 Afurika y'Epfo yatoye itegeko ryemerera gushyingirwa kuko abaryamana nabo bahuje igitsina. Ikiba igihugu cya mbere kibikoze muri Afurika. Usibye ibi kandi reka twerekeze mu muziki, aho mu muziki mu 1990 indirimbo Ice Ice Baby ya Vanilla Ice niyo yatsindiye kuba iya mbere mu bitaramo by'umuziki byari byateguwe mu Bwongereza. Usibye ibi kandi hari abavutse kuri uyu munsi, aho havutse Georgia Maxwell Richard wabaye perezida wa kane wa Trinité et Tobago. Uyu yavutse itariki ya mbere Ukuboza mu mwaka w'1931. Ngayo nguko uyu muperezida niwe yavutse. Usibye kandi havutse Pablo Escobar, n'umunya-Colombia wamenyekanye cyane mu icuruzwa ry'ibiyobyabwenge. Uyu mugabo yavutse itariki ya mbere Ukuboza mu mwaka w'1949. Usibye abavutse kandi hari n'abitabye Imana. Aha turababwira nka David Ben-Gurion. David Ben-Gurion wabaye minisitiri w'intebe wa mbere wa Israel akanafatwa nk'uwahanze iki gihugu, yapfuye itariki ukwezi nk'uku mu mwaka w'1973. Ngayo nguko.